Danas idemo zajedno na putovanje kroz vrijeme i prostor. Na putovanje koje započinje u srcu Vatikana. Čujete li šapat tajnih prolaza ispod svetih zidina? Osjećate li miris stoljećima starih knjiga, skrivenih duboko ispod zemlje? Uzdižemo se iznad zemlje i uranjamo u tajanstveni svijet Vatikana, gdje se prepliću vjera, nauka i tajne drevnih vremena. Ali danas tajne Vatikana nisu samo stvar prošlosti, skrivene u mračnim prolazima i prašnjavim bibliotekama. Tamo leže artefakti i izumi čija bi otkrića mogla preoblikovati naše shvaćanje religije, stvarnosti, istorije, pa skoro svega što poznajemo. Jedna od tih tajnih legendi je vatikanski uređaj za gledanje u prošlost, poznat i kao Chronovizor. Mnogi tvrde da je ovaj uređaj stvar, da su ga koristili visoki dužnosnici crkve kako bi otkrili skrivene istine iz prošlosti. Istine koje bi mogle potresti temelje vjerovanja. Danas ćemo otkriti skrivene tajne i potragu za Chronovizorom, tehnološkim čudom koje bi moglo razotkriti istine iz prošlosti ili ih zauvijek zatvoriti u zaborav. Pa jeste li spremni na ovo putovanje? Ajde, zaronimo u dubine Vatikana i istražimo tajanstveni svijet Chronovizora. Dobrodošli u novu epizodu podcasta Skrivene stvarnosti. Našu priču započinjemo u dubokim podrumima Vatikana, gdje je tim arheologa naišao na zapečaćenu komoru koja je izazivala znatiželju. Nakon pažljivog otvaranja otkrivena je hrpa drevnih artefakata i rukopisa, među kojima je bilo i staro pismo. Izgledalo je poput pergamenta napisano gotičkim rukopisom. U tom pismu opisana je nevjerovatna tehnologija poznata kao Chronovizor. U pismu se detaljno opisuje kako Chronovizor omogućuje promatranje historije u stvarnom vremenu. Navodi se da je ovaj uređaj sposoban oživjeti historijske događaje pred očima posmatrača, kao da se ti događaji trenutno odvijaju. Ovo otkriće izazvalo je uzbuđenje među istraživačima, potičući ih da dalje istraže mogućnost i značajnost Chronovizora. Tajanstveno pismo pružilo je samo početnu tačku za istraživanje, dok su istraživači počeli tražiti tragove o ovoj nevjerovatnoj tehnologiji i njezinom mogućem utjecaju na razumijevanje historije. Našu priču možemo krenuti sa Pellegrino Ernetijem, rođenim 1925. godine u Italiji. Erneti, koji je bio iznimno nadaren svećenik, naučnik i muzičar, ostao je neizbrisiv trag u historiji, radi svojih dijela u svešteništvu, a i Chronovizora. Osim što je služio kao svećenik, Erneti je bio strastveni istraživač i naučnik, posebno zainteresovan za povezivanje nauke i spiritualnosti. U doba religioznog rasta svi sveštenici su se većinom uporedo bavili i naukom, i to ne treba da vas čudi. Veliki broj poznatih naučnika je potekao baš iz crkve. Zašto? Pa zbog besplatnog školovanja, mogućnosti pristupa tadašnjim bibliotekama, privilegija u odnosima sa školstvom, radi svešteništva i dalje. Ali pustimo to sada. Ernetijev najpoznatiji doprinos dolazi u obliku tajne priče o Chronovizoru, tajanstvenom uređaju koji je navodno bio sposoban snimiti historijske događaje i omogućiti korisnicima da ih promatraju u stvarnom vremenu. Priče o ovom uređaju proširile se nakon što je 1975. godine objavljena knjiga The Vatican's New Mystery autora Erika J. Dingwalla, u kojoj se tvrdi da je Erneti zajedno sa grupom naučnika razvio Chronovizor i to uz podršku Vatikana. Ali zašto? Iako mnogi skeptično gledaju na priče o Chronovizoru i smatraju ih plodom mašte ili čak izmišljotinom, legenda o ovom uređaju ostaje živa i intrigantna. Što više, Erneti je ostao tajan o detaljima ove tvrdnje tijekom svog života, što je dodatno pridonijelo misteriji oko ovog uređaja.
Erneti čak ni na samrti nije želio priznati da uređaj nije stvaran, što nas pomalo daje u razmišljanje. Erneti je bio ugledan sveštenik. Znamo da oni paze na dostojanstvo i svoju sliku među ljudima. Pa zašto onda Erneti, koji je bio tako ugledan u svijetu sveštenika i naučnika, nije želio da odbaci ideju o Chronovisoru? Erneti nije mogao napraviti Chronovisor sam. To je bilo svima jasno. Iako je imao znanja o nauci, Erneti nije bio nadnaravni talenat u nauci. Ipak, njegovo primarno zanimanje bilo je kao sveštenik. Ali postoji nekoliko tvrdnji koje sugeriraju da je Erneti imao kontakte s poznatim fizičarem Enricom Fermijem, iako konkretni dokazi o njihovoj suradnji nisu baš čvrsto potvrđeni. Enrico Fermi, koji je poznat po svojim značajnim doprinosima u području fizike, postavio je i nama svima poznati Fermijev paradoks, koji postavlja pitanje, s obzirom na veliki broj zvijezda i planeta u svemiru, gdje su onda svi? To je Fermijev paradoks onako baš pojednostavljen. Vjerovatno ćemo imati detaljnu epizodu i oko tog paradoksa, s obzirom da imamo više zanimljivih tema i objašnjenja za predstaviti. Chronovisor kao uređaj sastojao se od brojnih antena, od kojih su 3 bile napravljene baš od misterioznih materijala, koje su primale svjetlosne i zvučne signale na svakom frekvencijskom opsegu, smjerokaz za podešavanje na određeno vrijeme i mjesto, ekran plus uređaj za snimanje, naravno. Vatikanski uređaj za gledanje u prošlost, poznat kao Chronovisor, predstavlja jedan od najmisterioznijih izuma u historiji, a možda i najstrašnijih izuma. Prema pričama koje su se proširile u javnosti, ovaj uređaj je bio sposoban snimiti historijske događaje i omogućiti korisnicima da ih promatraju u stvarnom vremenu. Chronovisor nije uređaj za putovanje kroz vrijeme, da me razumijete, nego je jednostavno funkcionisao kao TV koji je mogao da putuje u prošlost i pokaže tačne detalje kao u realnom vremenu. Dingwall u svojoj knjizi The Vatican's New Mystery vodi nas kroz uzbudljivu avanturu dok istražuje tajanstvene dokumente i tragove koji vode do samog srca Vatikana. Pronalazi tajne prolaze, skrivene sobe i davno zaboravljene laboratorije gdje su možda razvijane tehnologije koje izazivaju granice vremena i prostora. Uzbudljiva je pomisao na mogućnost da su vjerske vođe stoljećima koristile ovu tehnologiju kako bi potvrdili ili čak manipulisali historijske događaje prema svojim potrebama, tako kontrolišući širu javnost oko nje. Priča da su gledali stare Rimljane, Mongole i još neka najveća carstva na svijetu. Zamislite tako nešto. Da im se možda nije svidjelo ono što su vidjeli pripadnici Vatikanske crkve kroz Chronovisor, pa zataškivanjem manipulišu javnost. Prvo što Dingwall otkriva su zavjere i intrige koje okružuju Chronovisor. Postaje očito da postoje skrivene agende koje nastoje spriječiti otkriće istine o ovom tehnološkom čudu. Moćne sile žele zadržati Chronovisor podalje od javnosti, čuvajući svoju moć i kontrolu nad historijom, jer je knjigama mogu krojiti kako oni želi. Fokusiran na otkrivanje istine, Dingwall nailazi na brojna prikrivanja i laži. Dokazi o postojanju Chronovisora pažljivo su skrivani i manipulirani, kako bi ostali nedostupni istraživačima poput njega. Dok istražuje dublje, Dingwall shvaća da su njegovi napori pod stalnom prijetnjom uništenja od strane onih koji žele zadržati tajnu zauvijek zakopani. Legenda o Chronovisoru izazvala je veliku kontroverzu i špekulacije. Prema nekim izvještajima, uređaj je koristio tehnologiju za snimanje elektromagnetnog zračenja koji je ostao iz prošlosti i tako direktno prikazivao slike kao da su realnost. Dok su drugi vjerovali da je koristio kvantne principe za gledanje u prošlost, principe kvantne fizike. Unatoč nedostatku čvrstih dokaza o postojanju Chronovisora, mnogi znanstvenici i entuzijasti nastavili su istraživati ovu zagonetnu priču.
Navodni intervju iz 1972. godine postao je dio legende o Chronoviseru, ali nema čvrstih dokaza koji bi potvrdili njegovu autentičnost. Neki izvori navode da je intervju navodno objavljen u italijanskom časopisu La Domenica del Corriere, ali nisu pronađeni konkretni primjeri koji bi to potvrdili. Navodno je Rosales, koji je bio novinar, tvrdio da je razgovarao sa Ernetijem 1965. godine i da mu je ovaj otkrio detalje o Chronoviseru. Rosales je svojim tvrdnjama dao neke specifične detalje o uređaju i razgovoru s Ernetijem, ali nema neovisnih izvora koji bi potvrdili autentičnost ove tvrdnje. Priča o Vatikanskom uređaju za gledanje u prošlost ostaje fascinantna tačka interesa za istraživače, naučnike i ljubitelje zagonetnih tajnih istorija. Mnogi su se zapitali kako bi ovaj uređaj mogao promijeniti naše razumijevanje prošlosti i utjecati na način na koji percepiramo vrijeme, život i samu religiju. Tajna priča o Vatikanskom uređaju za gledanje u prošlost, poznatom kao Chronoviser, nije samo naučna zagonetka, već i fenomen s dubokim društvenim implikacijama, koje uključuju vjerske manipulacije, ratove, manipulacije berze, rojalne porodice i dalje. Jedna od ključnih društvenih implikacija je promjena načina na koji razumijemo historiju. Ako bi Chronoviser bio stvaran, otvorio bi vrata potpuno novom načinu proučavanja historije. Mogli bismo promatrati historijske događaje izravno, bez posredovanja interpretacija ili subjektivnih zapisa. Ovo bi moglo revolucionirati naše shvaćanje prošlih događaja i utjecati na mnoge aspekte društva, uključujući obrazovanje, politiku i kulturu. Osim toga, pojava Chronovisera izazvala bi brojna etička pitanja. Kako bi se koristila ova tehnologija? Ko bi imao pristup njoj i pod kakvim uvjetima? Kako bismo osigurali da se moć gledanja u prošlost koristi na etičan i odgovoran način, bez zloupotrebe privatnosti? Erneti je opisao kako je tim za putovanje kroz vrijeme, okupljen oko njihovog izuma, gledao govore Mussolinija i Napoleona i scene iz drevnog Rima, uključujući izvođenje Taesca, izgubljene drame Quintusa Enniusa, jednog od najvažnijih autora Rima. Iako nedostaju konkretni dokazi o postojanju uređaja, njegova priča potaknula je živu raspravu o prirodi vremena, historije i tehnologije. Legenda o Chronoviseru također je potaknula i na maštu i inspirirala brojne autore, umjetnike, a i filmove. Pojavljuje se u različitim oblicima u popularnoj kulturi, od znanstvene fantastike do trilera, što ukazuje na njezinu duboku privlačnost kao koncepta. Konačno, bez obzira na to je li Chronoviser stvaran ili samo mit, njegova priča podsjeća nas na moć nauke i mašte, da oblikuju našu percepciju stvarnosti i otvore nova područja istraživanja i razmišljanja. Tajna priča Ernetija o Vatikanskom uređaju za gledanje u prošlost predstavlja jednu od najintrigantnijih i najmisterioznijih priča u historiji nauke i tehnologije. Iako nedostaju čvrsti dokazi o postojanju ovog uređaja, legenda nastavlja očaravati i poticati rasprave diljem svijeta. Pellegrino Erneti, svećenik i naučnik koji je povezan s ovom pričom, ostavio je neizbrisiv trag svojim djelom o Chronoviseru. Iako možda nismo u potpunosti sigurni u njegovu stvarnost, njegova priča otvara vrata brojnim pitanjima o prirodi vremena, tehnologiji i etici. Kroz ovu priču suočeni smo s izazovom razlučivanja između naučne stvarnosti i mašte, između čvrstih dokaza i legende. Dok nastavljamo istraživati tajne svemira i vremena, neka nam Chronoviser služi kao podsjetnik na snagu znanja, istraživanja i ljudske radoznalosti. Možda jednog dana istina o ovom misterioznom uređaju bit će otkrivena, ali do tada ostaje jedna od najfascinantnijih priča iz svijeta nauke i tehnologije. Vatikan nikada nije službeno potvrdio postojanje Chronovisera, niti je pružio konkretna izvješća ili komentare o ovoj tehnologiji. Ali isto tako, Vatikan nije ni odbacio službeno ovu priču.
Što se tiče zvaničnih izjava ili dokumentacija, nema pouzdanih izvora koji bi potvrdili njegovo postojanje ili korištenje od strane Vatikana. Hvala vam što ste još jednom bili sa nama i slušali Skrivene stvarnosti. Ako se vama ovakve epizode dopadaju, zamolio bih vas da lajkate, pretplatite se ili šerujete ovaj sadržaj. To stvarno pomaže malom kanalu kao što je ovaj. Do sljedećeg puta budite sretni i veseli. Arrivederci.